Ortada at jığıldı deydi. Kılgan insanlarınızı Allah Taala kabul etsin. Allah. Ermek Balban. İkinci sorunun taşlagan palvan. Bir tayga taşlagan palvan. Calabat olgastı. Suzak rayonuna araştı. Patron kaynının palvanı. Belgülü palvan. Mıhtibek palvan. Tay sorunu. At kim var? Uşul atta ken. 8 palvan evi 10.000 so'm pul lazım. Alatı cemaatinden 10.000 so'm. 66'ga жүктөйсүz. 66'ga. Assalamu alaikum. Alыс жақыннан келгенде алғанда şu Lüken aka şu kulağınız tinç ötüp etsin aka. Toylarınız toyga ulanсын aka. Şu kelesекте балдарыңыздын неберелеріңіздің тойын көрің aka. Еліңіз tinç болсын. Ардайым жақсылықтарда жүрің aka. Ой мен tinçlik болсын Аллах. Туғандарымнан кел. Неде жақсы тамаша болып жатсыңдар. Birinci torpaq. Ordeştire buna Cengil'in soyduk da kalacak. Lüken dostum. Buna dostlar var eken men talaşıp berişti. Жақшылақ болу да түшіп, балбандар жығылбай, тығылбай жақшы ойнап кеттілер. Жақшы болу да делдім, бары келді. Тойлар тойғылансın şu. Kırgızistan'ımız tınç bolsun. Kırgızistan'ımızlar bayı uşu toylarda göreversin. Allahu Ekber. Amin Allahu Ekber. Amin baldarım. Allah akjor versin. Özüңөргө бардığыңарга денсаулык берсин. İşiңерге ийгилик берсин. Ушул ата-бабадан калган салт экен, нуска экен. Көптөрү улак деген. Ушуга үлкен той берейин деп, атап улак берейин деп ойлонуп, ушунча өзүнчө ниет кылып, дос жарлары менен чогулуп, 2 күндөн бери той кылып атат. Ушуга биз рахаттанып сүйүнүп турабыз. Жакшынакай алтындай, күмүштөй болгон менин айыс балдарым бар экен. Келгендер оңор келбеди, сыйлады бизди, рахмат. Эми ушу жылкы пири колдосун. Барып атаган сорундарын тапкан, атаган буюмдары болобу, тыйындары болобу алып, ден соолукта оорубай, сыркабай, ойноп күлүп аман эсен келгиле, чай ичип кеткиле дагы. Мен да сүйүнүп сүздүрүп да калган каталарымды берейин. Тынччылык болсун. Şunu kelim ömür uzun olsun, densolukta olsun, koşkonu menen koşa karısın, balda gelin alsın, kız versin, nevre toylardı, çevre toylardı kızsın ha baldam. Bardığın kılgıla, bardığınlarga tileyim baldarım, amin. Amin Allahu Ekber. Üç günden beri toy olup, 3 günden beri jakşı kalo tilekler aytılıp. Şu tileklerden vardı, Nükeminen Gülmiraga, hür tilek eteysin, tuğan urtlarına eteysin, şolar bari kabul olsun, şu bugünkü ulakta tınç aman ötüp etsin, bağı küçtüler alsın degende, hem realni olup, sen aman tınç aman tarasına. Amin Allahu Ekber. Oşondaylar men güzel, şundaylar. Oyna kapattın. Amin tuğanдар. Alыс жақындан келген туғандар, мына жердештерим, қысқасы Аллаға мин халла шүгүрлөр болсын. Мына укам көптөн бери тилек максат кылып жүргөн максатына жетип, мына кече тойун өтүп, аябай жакшы өттү, тойлорун өткөрүп, аман эсен тынч. Мына бүгүн улагын чыгарган турабыз. Алладан суранабыз ушу улак tinç, aman esen, bödö kırsıksız, uruş janjalsız, jakşına, şirin, taza ötüp ketişini Allah'dan soranabız. Uşul jakşı barıp aza, jakşı barıp çap, Kuda kalaza, şu tuğan uruklar el jurt. Esen aman tinç, onu ötüp ketsin, şu ulakları. Buna dostlar, hazır şu yerden aşırıp keyin kırman kılıp ananın başına çıkıp maydanga qarab jönөйбүz. Nükем palvandын ulağı baştaldı dostlar. Buyursa bir gün kechki ulaq bo'ladi.
Hatta dua yem başla. Nake. Alaga Şemstay'ından bir dal var. Çetine koyalım. Hatta ne olmaz ki ne? Çetine koyalım. Ошентип ушунун артынан буюрса улакчы болот мына. No giyinen ne belki ona. Болду мынакей бир тай. Той башталды достор. Бул ким болгон? Жен, а? Тагасы сорунун берди, бир тай. Танда болуп ал дедим мынакей. Той мына ушинтип башталат достор. Тур. Жолдо улакчылар аттары менен келип жакта улактан байын кесип табы. А бул болсо Мукен палбандын өзүнүн аты экен. Бою жаныбардын өтө чоң экен. Күчтүү аттардын баары бүгүн көрөбүз. Жалалабадтын аттары. Бул жакта сорундар. Бул жакта тайлар. Бүгүнкү сорундар. Basınca cütte böyle kalan sonra hoş değildi. Макей тайлар. Hadi alın cütte bu. Машалла. Башталды мынакей. Ya bir kilo var da benim kilo. Кайсы палбанга насип кылат экен оматы келген күчтүүсүнө насип кылсын. Мына жаныбар өзүн өзү сууп атат. Жаныбардын бою канча чыкты болду экен. Машалла. Аттын эле ат экен. Ассаламу алейкум. Манайлар кандай? Жакшы, жакшы. Саламат. Бул кайсыл ат бу? Бул өзүнүн аты. Эми бул жагы ат майданынан болот. Улактан болот. Ассаламу алейкум достор, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн 29 октябрь Нукен палбандын улагындабыз. Буйруса алдыда кандай чыгарылыш болот, кандай окуялар болот, барын сиздер менен чогуу көрөбүз достор. Мына ушул улакты келип тартып элге көрсөтүп атканыбыздын бирден бир себеби Мирлан Мишка акабыздын себеби менен мына бүгүн ушул улакка келип отурабыз. Баштадык берсе. Мишка акабыздан Алла разы болсун. Мына Нукен аканын досу болот экен, жорулош досу.
Çavkarlarımızlar. Жақта бүгінгі алпарушы Туран aka қызматта. Шол достар, Лукен акенің досы Мирлан акайдан Алла разы болсын. Бүгінгі ошол шығарылышқа себеп болып жатқан демеуші десек те болады. Bir ay мурун чалып, Жантөре энем ушундай улак бар. Ушул күнү келип тартып кызматын кыл деп Россия жергесинен бизде заказ кылган. Мына буюрса ошол убакыт келди. Бүгүн кызматта жүрөбүз. Üçüncüge 20 yaştan 30 yaşga çeyin ha? 30'dan 45'e çeyin. Rahmat tuğanlar gelingizler, hurmatlı ardaklılar, kımbatlılar, alıstan jakından gelgen жалпы konuktor. Бүгүнкү Аламан улакка кош келипсиздер. Ат жалында ойногон билегиндеги чубар чамандестер, саяпкер агалар, улак күйөрмандары. Бүгүнкү Аламан улакка кош келсе, эртерээк чамданыңыздар. Бир аз убакыттан кийин бүгүнкү Аламан улакты баштайбыз. Мынакей биздин Атай Нокен жергесинен келген Жантөре 93 YouTube каналы келген туугандар укабыз бүгүн кызматта. Барыңыздар ошол Жантөре 93 каналына катталыңыздар. Бүгүн кечинде Кудай кааласа ушул бүгүнкү маареке чыгат. Телефондон көрөсүңөр туугандар. Рахмат туугандар, машинага жүктөгөн убактыга болду. Бул наркага жүктөгөн наркага. Кемеле, 66-га жүктөгүлө. Мегиле жакыныраак акчаны Мына достор, мына ушинтип бүгүнкү тамаша башталды. Азыр биринчи эрендердин эреңиши. Еңиш болот. Туугандар мондай кылып тизилейли, азыр улактын башында еңиш болот туугандар, эреңиш болот улактын башында. Ичинен араараак туруп тизилип туруңуздар. Азыр еңиш болот туугандар. Дегиле атчандар. Атчандар ортону бошоткула. Атчандар тургула. Ана чекеге мына тизилейли. Ай болуп, ай сымалы болуп мынакей. Ана тизилебиз. Турукту кеңири алайын туугандар, келиңиздер. Бул жакка отуп алабыз. Ака, бул жакка отуп алыңыздар, колуңдан. Коюңуз ака. Ком. Bu televizyonda çalıyor mu? Чыгат. Камажа келген болсоңуз. Kamerada. Аксакалдар келген, аксакалдар. Kamerada Бул жакка жакыныраак. Аксакалдар бар. Камажага. Камажага. Жакыныраак келип. Ора тургула. Ана келиңиздер, улактын башында туугандар, эреңиш болот. Ya ulaktan da kızılıklar. Ya tuğanlar kuş gelsinler. Ulakta alıp gel. Namazda ulakta. Tuğanlar az еңиш baştalat. Uakıt almay dora oturgana tuğanlar. Ulaktan geldi. Ova. Janagı жазылган palvanlar еңишке түшө тургандар. Даяр отургула. Рахмат туугандар, барыңыздар тезиргеле келиңиздер. Дуа кылып бүгүнкү маарекени баштайбыз. Жантөре, даярсыңбы? Рахмат туугандар, келиңиздер. Сөздүн башы бисмилла. Бисмилласыз иш кылба дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу алыстан жакындан келген жалпы коноктор, урматтуу юткулуу улуу кыргыз элим жумурай журт, ат жалында ойногон билегинде күчү бар чабандестер, саяпкер агалар, талбандар, улак күйөрмандары,
Bugünkü Marek Alaman ulaka hoş gelipsizler tuğanlar. Assalamu alaikum. Ak kalpağala toğdoy büyük bolğon. Ak çoluğun eğikten alıp tüyüp koyğon. Tüp katası türkü olğon, törttülüğü жылқы olğon. Altın kaşıktay uğuldardı, gümüş kaşıktay kızdardı tarbiyalagan. Kazanı ottan düşmegen, çaynegi çoktan düşmegen, uğuldar aktan düşmegen. Dostluktu saktay bilgen, nantuzdu aktay bilgen. Atlardan ne güçlüsü getiriyor. Yiğidin balasınday bek söylegen, kasiyetli Kırgızstanlıktan. Amansızlar var. Birinciden bütkün alamdı jaratkan. Alamdardın içinden insandardı jaratkan. İnsandardın içinden sizmeden bizde Musulman kılıp jaratkan 18.000 alamdın jaratучысы. Kıyamet gündün padişası, güvenlik açtın iyisi. Jaratkan Allah Teala'ya çeksiz şükürler maktalar olsun. Anın elçisi, süyüklü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sansız salamlar cana salavatlar olsun tuğanlar. Buna bugün barımızın başımız biriyip, barımız birden süyünüp, bundan püştü argımaktardı minip, cin alganımızın bir sebebi var, Jakşınakay bir hadiye var. Atkeni tuğanlar, üçüncü eldin başını biriktirip toy verip çatkan, el aldına caynatıp dasturkon jaygan, konoktordun gömülün algan. Hurmatlı konoktu sizlerge bir gün bolsa da жылуулук шаң шөкөт тартылаган. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Эл батасы менен бир нече бала тапкан туугандар Катыраңкы айылынан ардактуу атылуу, атактуу палван, Мукен палван мынакей туугандар ниет пендеден насип Алладан дейт. Аллах Таалам ниетине жеткизип, насип кылып, Аллах Таала берген адал рызкы менен туугандар мынакей кече күнү уулдарына той берип, үй той кылып, konok tosup dasturkon jayıp tuğanlar mına bugün bolsa oşa uluğuna ulu kişiden bir jakşı dualayın dep şunça eldi çakırıp bununday bir at maydanına batırıp ata babalarımızdan muras kalgan ezelten elinizde olanıp gele jatkan erenderdin er oyunu Alaman ulak belgilep jatat tuğanlar. Barыңızдар bugünkü kutlu marekege hoş gelipsizler tuğanlar ha. Alıstan jakından gelgen konoktor var, Jeti Doğan'dan gelgen palvanlar var tuğanlar. Konoktordu da kırap koyuz. Intımak var jerde hırız kolat deyt. Kaysıl jerde ıntımak bolsa, oşol jerde önügü ösü olat tuğanlar ha. Tuğanlar, baylık menen bilik bu koldun kiri. Jusan ketet ölsün kalat. Adamdı kedeylik menen baylık buzbayt. İçi tarlık menen gör albastık kızat tuğanlar. İç devegen baş çaman, içimi çok aş çaman. İyi dep durup çaylagan, içingen çıkkan kas çaman degen tuğanlar. Gör albastıktan, içi tarlıktan arılaylı dağı, sorundan da arnamızdı birinci orunga koyup, adaldap sorun algan hareket kılavuz tuğanlar. Barınızlarga Allah Talamın urayımı, merimi, berekesi olsun tuğanlar. Böde kırsıktan alış bolup, bugün Kalaman ulakta jakşı iyiliklerdi bağındırıp etinizler. Rahmat çok. Assalamu alaikum. Bugün benim vermadara. Degan жақсы ниет менен тойрудат. Улаг эсен алтын үстүн. Мына үч агыш бар. Биринчисине расул чыкты тай. Экинчисине кой. Үчүнчүсүнө $100. Чыккан палвандар. Макей. Кара палвандар аракет кылабыз. Расул акабызга канакей талапкер барбы? 40 жаштан жогоркуларга bir тай, 30 жаштан жогоркуларга bir koy, 20 жаштан жогоркуларга $100. Na dostlar. Bargar çıkkılaçı. 3 para teң çıkkılaç ortaga. 3 para teң çıkkıla. 20 жаштан 30 жашка чейин mi? Ha $100'ga, $100'ga. Boldu, düşündüm. Üçüncü $100'ga. Ekinchiga. Ya ekinchi. Adilet deydi, Adilet çıkmaysın, Adilet yazılgan eken, Adilet. Жерге талдан Adilet deydi, gelip koyыңыздар. Ya ekinchiga. Tilek. Mehmet Palvan'ın balası Tilek'e. Ekinchiga talapker ha? Talapker gerek mi? Rasul Palvan'ga talapker жоқ екен.
Rasul akaga çok mu talapkar oşunda? Boldu anda. Rasul akaga taydı beretkemiz anda boldu. Yermek menen Bazarbay palbandın balası Yermek palban menen Tilege ortoğu. Ekinçige toygo. Tuğandar Rasul palbanga talapkar çok top aylanıştı. Taydı beremiz. Ortada Mehmet Palvan'ın balası Tilek Palvan menen Kızılkaya'dan Bazarbay Palvan'ın balası Ermek Palvan tuğanları. Koygo. Narkılar olsa $100 ha? Maşallah. Birden Ana hareket kılavuz tuğanlar. Çıkarsa жақсы olur mu? Allah talamlı rahime meremi berekesi olsun. Atыңızдар müdürülmөстөн, бөөдө кырсыктан алыс болуп, бүгүн Каламануллахта жакшы ийгиликтерди багындырып кетиңиздер. Кана сүйлөшпө, Элдос ага караң. карматып жакын эле карматыплачы экөөнү бир тарта. Ербек сүйлөшпөңүз, кана. Тилек, кармашкыла. Таза жеңиш кылабыз туугандар. Эрендердин эр оюну эңиш деп айтылган. Ата бабаларыбыздан мурас калган. Эрендердин эр оюну эреңиш туугандар, а? Кармашабыз кана жигиттер, кыргызымдын жигиттери чамдангыла. Азаматсыздар, кана эрендердин эр оюну эреңиш. Бул жакта бери. Талбандар hareket kılabız, kana келиңиздер. Ак теректен тал жакшы, аяка куюлган бал жакшы дейт. Ала көдөң жигиттен ала сакал чал жакшы деген. Hareket кылыңыздар кана, талбандар. Kalpele tartılaşı vergen ben ezep bolboy. Dangal biringeri tartmayınca. Kara таза жеңиш менен адалдап сорун алабыз туугандар, а? Келиңиздер. Таза шумкар эт жесе канатын анга тийгизбейт, кайраты бар азамат кайгысын элге билгизбейт дейт. Ала жылкы жоголбойт, арамзада оңолбойт дейт, а? Таза жеңиш менен адалдап сорун аракет кылабыз. Ve sorundan da Arnavut'u birinci oruna koyuyoruz, he? Kolunu salmayın, onu Бул жак $100 алат туткан. Булар дагы жакшы кармашкан жок. Boldu. Ego böyle ola turgan boldu. Boldu. İyi para, gelingizler, akırkı para, $100'ga. Ana $100 hareket kılabız, yaşlar. Ekon birime çıkma alamında aynen boldu. Мына Dost bol бул жакты байкабыз. Ana aksakallar dua kıldı, dostluğunlar beken bozun, koy bulardıkı. Карма.
Ya at salma kırmaş salma. Ya bir elmasın hadi sen al. Biraz akıllı parmak olur. Buraya bozuk çıkarsan kırma. Kırma topla bir tane. Qanday oldu atangiz? Oldu olarda. Bunaka dostlar, yengişten başı menen ayağı. Oldu Hüseyin aka böyle ola olanam. Oldu düşürdü. Buna ki Tayga, Rasul aka. Oldu aka. Gelin aka, Rasul aka. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, mo'min musulmonlar, at üstündeki er azamatlar. Dostum Nuken, dostum şuncha eldi jeyip, dastorkonunda jayıp, dağım tattırıp toy berip atasın. Allah talam iki dünyonun baktılığın versin. Nur tilek bulan baş bolgon, uğullar, kızlar, Peygamberliğin tatıplı ümmeti Allah'ın suygan pendesi olsun. 30 para Kur'an'da jatka bilgen alim tarih hafizalardan olsun. Seni beyişte tacı giysen ullardan olsun. Kırgızistan'ın namısın, Suzak'tın namısın, özün atanın uğulu olgan derezamatlardan olsun. Barınızlarga çın densoluk, barınızlarga iyigilik, bugünkü oyunda şu gülüp jaynap, Nuken dostu saygan sorundu, ak menetmen alıp ketsinler. Barınızlarga iyigilik, amin. Palvonlar, Nuken aka şu жақсы жиын өткөрүп аткан экенсиз aka. Жыйыныңыз жақсы өтүп кетсин, Алла таала şu элдин кылган дуалары кабыл болсун. Алла. Ne diyorsun Berke? Şu жақсы актөйлөр берип атсаңдар. Şu улдарыңыздын кызматы берип. Şu жайындын башын бириктирип улак берип атасыз Аллахым. Ак жолдор берсин aka. Şu улак бүгүн эсен аман өтүп кетсин. Алыстан жакындан келген меймандар жақсы кырсыгы жок келсин. Амин. Assalamu alaikum. Palvonlar, şu Nuken aka, ullarına arnap kulak berip ömürler olsun. İlk cevap oldu şu. Palvonlar. Assalamu alaikum. Jamaat. Mereka. Mına yengişke çıkan balvandардың sorunlarını berdi. Amin. Şu yengişke dua. Şu palvanlarından yengişke düşken bileginden güç ketmesin. Çünkü yengişke düşüp Kırgızdın namızın korkup, eldin namızın korkup yürüyorsun palvanlar. Amin. Neredeyizler? Buna bugünkü ulaka kuş gelipsizler. Buna Nuken bir tuğan Nuken palvan. Baldarına, kızlarına şu elden dualayın, patalayın dep toy verip atat. Buna geçer, жақсы toylar öttü. Buna bugün marekesini başlayalım turabız. Kuday vursa Allah Taala kalap buna pagodayam günem ayabay жақсы olup atat. Tuğanlar sizlerden suranıç palvanlar, cemaat, uşu ulaktı жақшылап çap, taza çap, tegi жоқ, çılvırı жоқ, vuruş janjалы жоқ. Şunday kılıp жақшына kılıp çap, ынтымақташып, sorunlar köp tuğanlar. Жақшына kılıp sorunları da alıp kettiler, ынтымақташып, muhtaç işteşi жоқ, böyle kırsıgı жоқ, jığılbay, tığılbay degендей aman esen. Anan keyin ulaktı mına жеңилеле kılıp bir 70 kilogram soyuldu. Oğurrak bolgan bolsa dagı zapası var. Жеңилерак kılıp soyabız nemesine karap durup. Uşul tek çılvır жоқ, aga berilbey tamak. Tuğanlar kapı olmagıla. Uşul düşmey жоқ, жақшына kılıp çapıla. Sizlerden suranıç. Maşinaga gelgende, ulak alıp gelgende palvanlar sor, tuğanlar
Жалпыңар gelmeyle koysanlar şurayı sizlerden yerden maşinalar tuvalet başka kılmay. Ha, aşıra turgan mehmanlar var. Ulak kamazga düşet 66'ga. Palvandan gelip sorun olat. Anan biz aşırı çoktay turganlar var. Oşalar aparıp yerge taşlagandan keyin anan sorun aytılat. Oşondan taz alıp gelip sorunlardı alasınlar. Amin. Amin. Toyga bata berdiler. Sen gelgenler vardığınlar. Uşul vakti tinç çaşı ötmesine salınlar koşulan. Vardığınlar mı? Yeğenlerden kar gelgen uskepler doğuyor. Ya salam yani Murat tutulanlar. Bugünkü vakti içerisinde Nüken kança günden beri şu bulakta geldi. Muhtemelen 2 günden beri dağılıkta geldi. Seyrek tinç ötkörüldü jalpı. Bu vakti Kamazga gelgenlerle 5 metre meraktan, 5 metre meraktan. Gelmeyle valla. Bir gelgenden boldu değil mi? Yakın tinçirak çıkarıp asıra mı asırsın. Bir intiba kılı al ki intiba. Soyun merak koydun. Assalamu alaikum palvonlar. Buna 3 ayda niyet kılıp yaxşı toy vereyinde odat hem şu. Bizge vereyinde odat var elge. Meyin. Şimdi torpak jengil olup güç var güçlü olup omun Allah. Ulak baştaldı. Aşağı kalpar uga. Kamaşaka sorunlarda ayıp durasınlar ha Nukanaka. O ayıp durma. Rahmat tuğanlar ona bismillah de ulaktı baştayımız. Barınızlarga Allah tılamını rayma merimi berekesi olsun. Böyle kırzıktan alыс bolup atыңızдар müdürülböstön bugün Kalaman ulakta taza жеңиштерди багындырып кетиңиздер. Mına birinci ulak getdi dostlar. Rahmat tuğanlardan Nuken ağazın klastaş dostu Zabir ağazdan tuğanlar 10.000 son. Gelişi 10.000 son. 66'lar cüptörüzün 10.000 son kulağazın 10.000 son. Ay молодец la. Başı. Baştan dostlar. Çıkanға 10.000 son. Akbur Moçan. Aka özünün altıдағы. Ömüşteki orta basış girip aldı. Tak. Top sürülüp kaldı. Dostlar. Kimge aşıp kettik? Akbur Moçadan mı kence? Hazır görürüz. Yok, top kayradan aylanıp kaldı. Mına oşentip bugünkü ulaqtın birinci sorunu dostlar. Hazır kaysı $10.000 son.
Hazır bir sürülüp kayra жерге düştü. Vay, köpekler hazır. Nuken ağamızın cezdesi dairaka gelip durun ulağa aşırağız. Nuken akanın cezdesi dairaka gelip durun. Dayar bol durun. Nuken aka taqdirımlake nasip deyt Allah Taala buyurup bunake uyuңuzga kızmatka gelip kaldık. Bizin uşol Nuken ağamızın handosu Mişka akabız sebep bolup tuğanlar bunake uşul toyga kızmatka gelip kaldık. Mişka akabızdağı bar bolsun bunake Rossiya jergesinde жүрөт экен, эмгектенип Allah Taala ушул Mişka akabыздагы үй бүлөсүнө бакыт берсин, тапкан тутканына, өмүр рызкысына, иманына береке берсин туугандар. Mişka akabызда ушундай тойлорду кылсын, а? Достуңар бекем болсун Nuken aka. Mişka akadan Allah razı olsun. Moskvadan turup bir ay murun biz menен байланышып ушундай досумдун мааракеси бар. Ошону силерден сураныч келип элге чагылдырып бергиле дедиле. Мына бүгүн кызматта жүрөбүз. Mişka aka менен ошол Nuken аканын достугу үзүлбөсүн. Түбөлүктүү достордон болсун. Акыреттик достордон болсун, а? Бүгүнкү аламан улактын биринчи баш байгеси. Достор, 66'ga жүктеп аласың, машинаға жүктеп. кеттин ары карап. Он миң сом. Кайсы балбандын жалында экен. Кайра түшүп калдыбы? Эмне болуп атат? Алдын тосуп атабы? Düşüp kaldı kaynak. 66'ga жүктөсүн soruna lazım. 66'ga жүктөсүn soruna lazım. Жерге түшүп калды окшойт, а? Kayradan эле жерде достор. Bir çaçırады эле. Ne okşaydı? Düşüp kaldı bu. Buna dostlar birinci bayge. Çıkılık. Dağı da olsa yerde. Buna. Narı sürmeden, beri sürmeden olur.
Sürdürüp kaldı. Kimde gitti eken? Dayır cezde, dayır turuk ya, dayır cezde, dayır turuk. Dağa düşüp kaldı bu. İki jolu. Biri götürüp çürüp aldı le. Dayır cezde, dayır Hazır. turuk. Kimdinci alındı. Ay maşallah. Kırgızistan değil. Palvan cezde. Vermez, 66 gitti, 66. Irmek palvanı gel. Oldu. Gel be lan köpeğin, ha buna gel. Son bu. Dayır cezde görgüle, dayır cezde gel. Dayır cezde görgüle. Ana dayır cezde görgüle. Atçanlar gel bey turgula ya, gel bey turgula. Atçanlar gel bey turgula. Avut. Ermek gitme biraz, Ermek ver bas. Ermek ver çıkarttır. Hadi ulan kesin ulan. Assalamualaikum. Ana kızsız baka. Gel kaldı. Ulan getirelim balmazları, battan ulan getirelim ağalar. Atlardağı. Ar taraftan geldi na. Büyüyüp gitti öte. Rahmatcan tuğanlar gelince Ermek Palvan aman olsun Ermek Palvan. Irmek palvan. Rakibini kalaman ulaştın. Birinci sorunun taşlagan Palvan. 10.000 so'mga taşlagan Palvan. Jalabat oblastı. Suzak rayonuna qarashdi. Qizilqiya aylining palvoni. Belgili Palvan. Ataklı Palvan. Ermek Palvan. Mana legendarlı Palvan. Bazarbay Palvan'ın balası. Ermek Palvan 10.000 so'm. Ermek at kimdiki? Qizilqiyadan Nurdavlat Mirza'nın qaşqati bilan Ermek Palvan 10.000 so'm aka. Getiversin aytam aka taydi. Bo'ldi. Aydag'ila. Aka jerga tushganda qo'lga torib qo'yma. Bo'l ketdi. Ketdim. Bular ben cezde taştan jerga. Ermek yok suylab qo'yadi. Tur. Gel suylab qo'ychi jerga sen. Kılan insanlarınızı Allah Teala kabul kılsın. Allah. Irmek palvan. Jerga tushgan bo'lsa kelishi toy. 66 ga juktoysin. Taza ko'tarib olib kelasing, toy olasing, toy. Bugünkü. Azamasın Ermek Palvan bo'ldilar. Bugun Kalaman ulasın birinchi sorunun taşlagan Palvan. Suzak rayonuna qarashdi. Qizilqiya aylining yosh palvoni. Ataklı Palvan Ermek Palvan bo'ldi. Dostlar. Bunaqa alsakallar chaqirayım. Alsakallar chaqirlar kelinglar. Aksakaldardı. Jalpı Suzak o'rani kelib qo'yingizlar. Çakırdım da. Taza ko'tarib olib chiqasin. Toy olasın, toy. Aksakaldılardan jollukların. Tuğanlarındaki aksakallardı жоқты otat. Kim siylasa karını Allah verir barını deydi tuğanlara. Manakey niyet bende de nasip oladan deydi. Nuken ağabız niyetine jetip Allah talam nasip kılıp Allah Taala bergen adalı rızkı menen uşuncha eldi çakırıp Uğulu Nurtilek Mırzaga uşuncha elden pata dualayın dep uşuncha eldi çakırıp olturat tuğanlar. Aksakaldar duаңарды berip ketesiңер ha. Oş yerdeler dua kırıp koyuңlar. Yata ulak gelip kaldı. Судьялар gelip koyuңlar. Жеткиз. Судьялар gelip koyuyor. Kanday oldu. Gelip durlar судьялар. Onda dağı ulak gelip kaldı. 66'ga jüktöysün. 66'ga. 66'ga jüktöysün. Kalkanlar gelmegile parbanlar. Gelmegile. Oldu. Özüm ayıp veresin ha. Mıhtiyek palvan gelin koyun. Mıhtiyek palvan gelin orada. İkinci
Üçüncü sorunun taşlagan palvan. Bir tayga taşlagan palvan. Calabat Olgastı. Suzak rayonuna araştı. Patron kaynının palvanı. Belgülü palvan. Mıhtıvek palvan. Tay sorunu. At kimdi kaka? Özünür atı bana bırakın. Mıhtıvek palvan. Sarı kuş degen atı bana Mıhtıvek palvan. Gelin Mıhtıvek'e. Söyle koyuyoruz. Uzun basın aka, geleceğe gelmesin. Gidecek. Tabii. Aksakallar. Güzel bir hafta olsun. Mutluluk, tutmalar devrimizin olsun. Tırspallah. Tuğanda taza götür ol kelesin. Alato cemaatinden 10.000 so'm. Asakam da Dostlar, hazır yerge düştü okşaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Nukan. Gel. Nukan. En sağlığın için ömrün uzun olsun. Şu merakan tinç etsin. Ne dilesen Allah Teala kabul kılıp, baldarım menen ürüskeşin menen oynap kültürü. Allahu Ekber. Eyvallah. Barbalımızlar asakallar. Yüzgö çıkıp çalma. 8 balbanım 10.000 so'm pul alasın. Alato cemaatinden 10.000 so'm. 66'ga cükteysin, 66'ga. 66'ga cükte palvan, 66'ga cükte ey. 66'ga cükte Marat, 66'ga. 66'ga cükte. Barakelde gelinizler. Az kim kaçırıyor sakın? Sancar kaçırıyor, Sancar kim? Öt tez. Sancar kaçırıyor, Sancar'a. Barakelde tuğanlar Marat Palvan aman özü Marat Palvan. Buna bugün Kalaman Ulaq'tın 3. sorunun taşlagan palvan. Calabat Olgastı. Suzak rayonuna qarashdı. Çoluk terek aylının palvanı. Belgülü palvan. Ataklı palvan. Marat Palvan. Sancar gel koy Sancar. Marat at kimdi gelen? Gara cemaatinden Zarla Kazdin Ataman degen atı menen tuğandar mınaki Marat Palvan 10.000 so'm Alato cemaatinin 10.000 so'muna taşladı. İşte astırak çudayız. Gara cemaatinden Zarla Kazdin Ataman degen atı menen tuğandar Marat gel. Sancar taşlap ver. Gitti da. Sevgili muhtar, balonlar. Bugüneden düşketmesin ha. Bugüne geç, toy olansın. Gitti. Xudo kalasa niyet kılıp, devre toylardı verin aka. Ben şuna uyuyuzda toylar ol, жақсылықтар ol жүресін aka. Oğlum Allah şükür. Ay malades. Nah, at. Жерге düştü mü? Marat Palvan. Bir koy 5.000 so'm. Sorun kutlu olsun. Azamasın Marat Palvan aman bol. Calavat şarından, Gara cemaatinden Zarla Kazdin Ataman degen atı menen Marat Palvan, Çolok terek aylının palvanı. Ataman degen at menen Marat Palvan oldu. Hareket kılavuz bir koy 5.000 so'm. Az Jomart'a Yetişmeye geçersin. kaldık. Şu palvanda. Jomart'a verelim, Jomart'a verelim. Dayarına veriyoruz, dayarına. Jomart'a veriyorum, Jomart'a veriyorum. Jomart akaga. Aşırıştı. Az Jomart aka öz taşlap berdi. Gittim aka. Ay bara geldim lan. Jomart'a taşla. Gitti. Ay malades. Jomart'a taşla. Jomart'a taşla yerge.
Jomart jerga vur. Nake. Yerga tushdi o'xshab. Oshol jerga apar tashladi. Allah razı olsun. Jamoatining dog'i 15.000 so'm. Alato jamoati. Barakalla tuğanlar. Buna bakıp kazanan olsun, bakıp kalman. Bekem olsun. Buna bugun Kalaman Ulaq'tın 3. sorunun taşlagan palvan. Jalabat oblasti. Şu ulağınızdan çöp götürsün aka. Toylarınız toyga olsun aka. Şu gelecekte baldarınızdan, neverelerinizden toyun görün aka. Eliniz tinç olsun. Her daim jakşılıklarda жүрün aka. Amin. Tinçlik olsun Allah. Surgoyon meni. Bir koy 5.000 so'mga. El aralık kalıs ko'kbar oyunca. Ataklı palvan, Bakıt palvan. Özünün ataklı Surgoyon degen atı menen. Ravşan dayar bol turun, Ravşan. Ravşan var mı? Jomart aka, bu Nükü kim, nükü? kaleti taşladınız go bu. Kalmağırçın Jangat mı? mı? Kalmağırçın nükü aka gelip koyun. Kalmağırçın nükü aka dayar turun. At ileştirmey buna. Жалгыз, gülük eken. Kalmağırçın nükü aka gelip turun. Dostum deyim, çok da açılıp berişti. Ülkelerim var eken aklınız iştimle. Rahmat şularga, sağam rahmatka. Ömrünüzge bereke olsun. Karamar taktı. Karamart. Na Jomart akayız. Allah razı olsun. Allah to jamoatini jeteklep жүрүшөт. At жалында жүргөн балбандардын баары танып, урматтап, кыйлашат. Ошолардын башын бириктирип жүргөн акаларыбыздын бири Жомарт ака. Maka bugün Bakıt palvan taşladı. Özünün Surgoyon degen atı menen bir koy 5.000 so'mga. Alato Jamoatına 15.000 so'm lazım. Keyingi ulutay kız toylarda Fazla götürüp 66'ga жүктөзүн. Жомарт ака. Alato Jamoatынан 15.000 so'm. Alato jamoati. Nasıl yapmaz? Jomart aka. Azamazı Jomart palvan tuğanlar. Kırgız'ın daha bir çıkan oğlu Jomart akabız oldu. Alato Jamoatının müçösü. Nükü, Kalmağırçın, nükü. Жаштардын башын бириктирип, Kıyaz degen Alato dağı deyip, kıyaz degen. jamoatынын Nükendin dostları, Müçösü Kıyaz dostlar. aka, Nük aka. ар дайым Dayar Turgulaya ulağaşırağız. улуттук оюндарды колдоп келген Жомарт ака. Kıyal deyip. Kıyalaka olur, temizini. Kıyalaka. Bayram boş bolsa, palvandan olsam cengizim. Bayramın çok bolsa, altından olsam cengizim. Yoldaşım, mamilemenin yerdek tutamam. Yermenin olsam giyiksin, yerden çıksam giyiksin. Atama da aldan gösterdağı, bir yalnızlık başta ulaştırmanı. Мына достор, геле дымып калды. Жарым сааттан бери чыкпай атат. Еңіліп қалып тұру, спортив қачан. Қайсы балбаны кет. Тәге. Малик палван да ортодо экен.
Dostlar, kaynap kaldı. Darın üstüne çığ kaldı şey. Dımadı. Şimdi atıcı kılıp kaldı. Ne ya? Gitti. At ekeni. Gel. At çıkıldı değil. Malik Balban ortadaki. Kaynağı. Hadi. Şudan. At jığılıp kaldı oşonda. Turelek ba? Çok at jığılgan emes okşayt. Nakey, hazır. Qanday bo'ladi, kimdi aşat? Ko'ramiz bar. Özgür keladi efendim. Oho. Çeldeken dostlar. Safalban ortada. Tabii böyle aşırıp
Çıktı. Gitti. Kimde gitti? Ay. Dulak. Ket dulak. Gelişi Tay. Gelişi Rafa Cakşı'ya kalın geliniz. Hareketli tuğanlar. Cakşı'ya kalmanaman bozdu. Cakşı'ya kalman. Mana ki bugün Kalaman Ulaq'tın 5. sorunun taştıgan polvon. Jalabat oblastı. Suzak rayonuna qaraştı. Jerge Talaylının polvoni. Belgili polvon. Cakşıbek polvon. Alato cemaatinin 15.000 so'mla tashladı. At kimdeki? Ne degan at? To'rat. Pegas ha? Astındaga tozun özünün atı. Pakletski. Pegas degan atı menen Cakşıbek polvon gelin. Sorumluluk olsa ka. Uşulat. Nurtileke bir Çıdığı Cakşıbek. gelen ortasından çıktım da. Assalomu alaykum. Aziz yaqindan kelgan polvonlar. Gel. Şu niyetlik bilen dasturxon choy berishga qo'ying deb qolmasang, tilaying qabul bo'lsin ekan. Şu boldaringni muboyim otinglar, sog'lom bersin. Polvon bollardan bo'lsin. O'zbekistonlar namusi bo'lgan polvonlardan bo'lsin. Tinch qolish tomosha tarqab ketsin. Allohu akbar. Azamasız Cakşıbek polvon jerge taldım polvona. Özünün Pegas degan atı menen 15.000 so'mga tashladı. Alato cemaatinden 15.000 so'muna. Gelişi bir tay. Haşim aka dayandan turun. Hazır Spreznas Haşim. Tayga. Tayga geledi dostlar. Tayga. Kimde?